Ni kesengi ke balang Unitarian juai delek kemen ko ye ke lengkuk senem dap cispa le pausan senem iwan ke balang Unitarian. Wai rupaya lemar hawe ye kelam hari sen perdi hajrong kapang. Ke jing ai ublai ban im ki mensim. Dapen kunmu wa embon i ye per he to i wa yo makna. Tang wa i wa em kam do hi ongu to i makna wa mi dai maya. Wai ki wa pediang le pediang ki dai maya. Kada kamte ongu wa kani kesengi le man ko kesengi wa pediang ye makna ublai ne kaniam wa makna ka wada pau haki cispa le pau santeli kisnem chadin. Hagani kesengi depan kemu haro ye sedang ke balang Unitarian hapo rilum khasi jaintia wa ya khamat dau babu hajam kisot sing nongbri. De nong muna he to wa yo na ka bai wahan la to i wa dai su ne klem su le to pediang dai maya. Wai hawa pediang to ikit kli wo pendem ne pen kam hong yo man i was ngau suk ngau kemen hawro arliang. Do angule wa to utip us ngau ye wani makna na jrong ikit kli wa daw ye chu uyo. Tang walam tip wan us ngau ye udu wat ye wa le. Kam te kentu wo man ki bro tip us ngau ye kerku ublai. Wai ye yi wa depan kam kti du ikit kli tang wa wat ka kam ram ule ha perthai. Hei porjan mit yong gani kesengi wanda lai pajba hadai lang ira ya kidin charang wada sedang na yung mani ter usurok mission compound yong pia dulang tepepele wa nang ba we mi wan hayaw musyang nay te da penkut biang hayung mani. Kementerian Desengga Kaprik Setumbal Kapraspak Kaprimyo Dabubu Jam Sosing Rengkat Rakijing Ain Musim Inonggo Jenggu Kungkumen Himbang Kedong Umar Sutengah Berkat Silang Hagani Kesenong Jami Hacuai Kekim Hagani Kiseng Benar Murong Jami Ikan Pasri Basis Pak Kusan Kadai Kejing Ai Ulai Ban Im Kimense Kejing Ai Ulai Kelong kung tiki klor ketensyain bat pernai haga pormen kelong ro kung tiki de tiba kwe kejimbe coba air keba pendi yang esok tiba bon beritenang bat kebang berkian berama kelong ro kung umpolil bekersoy kanpot kejim ai ulai kawan nengkong now ulai bat kajai palang bat kajai tenung haki kon mimpi baro tolong lu kum kebalun kapa pinang put eka kanang he tolong lu kum gedri kapa nang tan kanang he.
Wajang sourcing wan wawan wahagini kijigai yang election damnation waka salvation kumiham wei musnyang ko wei mo kureu yang kijigai yang jisu kat kami kureu ko yang kosta ne dewan sinyal wakini dihikai ko kan chongawrin hage jiti mando ko ye upalai ye yi ki kon kasibna owa ki missionary hanga ye yi ube ya jiti nagi guru ya ki sun ki krei Henry the pendapat di hai thao ki sun da ke jiti ya ke tujuk babu kisah omu hawa sakit senyam buroma webayaro ya kikam yang di missionary ki wabha Henry penpau yang senyasi hebayato waganiam wawan raki haki katu kat ni bentar hakawa which is so God dishonoring. Come there with education. Emu hai pisah hai lena. Neha kini dihikai di mandi percak. Ya dihikai jom jisu. Ubabu Jiwan Roy, Uman Nong Sing, yang kesing kesi, Budakha kesnya kelas balik makra. When the head yang macam resourcing art of source jadi sekian kon yang Jiwan Roy dan head apa yang jadi resourcing. Harga kuat yang bu, syafam way beli. Batai, wahak I kasih. Ublai unjuk no lele new ukun dia klat ugi kon hiu ublai to wadak dunia wa kecil isnai wa kecil isnai wa kecil isnai hawaro kipo hawaro kitab emu dalu selai dah kita jing sumaki wajah resourcing kamu pasti wuri berkat emu hake jing senyampu ya kata kana lele kata narrative yang jing haku benu haku pop tenrai wewa kejing kam yang wo suyi berguna lengba kejing sana Habis ini jumpa macam mana yang uwi nak kilok ki parang kre, woman nak yang bermo, karena uwi wo sakam lagi nak vegetarian, wema, uwi wo ye bentak, ya ke mission di vegetarian hakata.
Wajar resourcing. Senyawa betul PM nam kata kala. Bak keli oi ka address. Neke. Ya thok ya ta. Wei wan. De we head the commission hakagata Charles da the money kapa yo resourcing. Wei wa hadir siap yo. Itu wa Jabez Sunderland mencoba buku itu ini teman di Amerika. Nanti perkislah QA jauh di sos. QA jauh berbeda. Keserman yang William Ellery Channing. Unitarian Christianity is most favorable to piety. Piety would woman to long play. But we have out. We money. Kini kesemuan to keberat dunia, rap titik. Yang ketiga Baltimore sel, bahwa teman ke Epic yang di Unitarian Amerika. Hari ini bercondong ni, ya kecilong kewi belah. Hakal ni ubi. Naik tapi scam, wa ublai ko imen scam ba. Ublai day, imen scam baca. Kiba benih dapat imen scam basisya. Kini keseman pun cego, wa ublai, day ubetong dia. Henry ibu maya, wa imaya. Yang iba jadi kon mani kami nomunai kau ibu cawi wagade kecil yang lain kecil Islam ini jenis nyabu kita yo wajib resourcing nanti kon Islam ini dengan mani kami step hewa kecil hewa resmi untuk lebih jenis henry yo wede jenis ai Iji cik mense, wah utip, wah payah, ngah mana tu sebenarnya. Ada diary yang thok, wah hari lo kasih kami, uwit le, uwatip yang ini, keniam, uwi ulai, keniam, uwi. Thok. Kini dicicil QA baru ini mensel hajat resourcing wah pulang kok ini dicicil ngan bor ya kan yang logika jisu ya kan yang capang jisu benito kate kakana yang Unitarian gospel Unitarian narrative woman kecil IA beli